Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Mima obi bia wo hwe Mr. Bray akwaba show go eba to my GH so bidin na ama obusa na ebra yedu so trending issues bre na trending issues to dia na se o man yimu ensem dia kwali de eba na mede ebe so mu na efa nchiremu fa de ekoso ewo chimbers na nwada okwada ebra mpenifo ya to no so aba womo ekopie mu ewo parliament say womo ekosoi into office na bem so and so me sway in mato abayi speaker of parliament obeba na sway in netimi akoso de say ye koso na te say nam so ama enchemu aba abonte a kwa nam so ema Alban Bagbin wotimi become the speaker of parliament na nim say NDC for the abomu asafo hine di enwe will say at to one party nya say womo amumu de NDC ni Alban Bagbin and wotimi every ni edi nkunim as say they were not current speaker of parliament na akwete womo konia no womo nya mo ti accept that says and be call at the 50th of the 9th of December declaration declare result of my Ghana 2020 election declaration you declare few hot mom sha say cast one majority no more majority and be almost done cast and cast majority of who went no one to speaker of parliament one na speaker of parliament if one say abana to say sabe mu adi mom na say han no abeto wo mo afa so de se bia koso ede mo se no pepe na no na say MPP for na wo so na te so mo mashobe de mu ana wo so to abani bia te say na so mata abano ebe tie mu sana ko han parliament na abani to be kopie mu sana ma enam so ama deputy chief whip ono so ye fa na se mo hwe abato no emu binum wo de abetu just say the buy ma Alban Bagbin etimi edi nkunim enye se NPP for no be eji wo party no ama matete nam so mo nkoto aba de ema NDC amanyeko no se na nina me famemu da bi entesa bi enu etre se sa na course na de course akaza nsa na se ono so ni chem bi se no no enu wo hwa aba no kenkan ne de keka wo no na te so wodina wo no ohu bi nti no ne de ohu ye na te se de course parliament ma no aba no ekopie mu sa ene se womo kenkan aba no na te se akodru hand na bi ma te se Alban Bagbin now 136 votes and ebiemu so no Professor Aaron Mike Okweso na ne count the vote count so 136 na ebro me kind to so mielu na akara ba mielu na akara te se bema 274 no esipinu emu on man na honorable member of parliament for Tema West honorable Carlos Ayeka two sana ma te se na tuma ne sister ballot papers na wodi dwane ya otu bi ku ya di bi ehye de numa te se amanfo ehira wo ri ya te se no ema no essay no eno na te se esi wo ehira te se ma no ekodina stand still no na according to honorable Habib Idrisu member of parliament Edema Tolon constituency na bi to Tedinas deputy chief whip Edema NDP amanyoko no eno na ba ya ema te se abano na te se bia na akodru na NDC for no womu ento mu ate se si ebeka se honorable Carlos Ayeka we abano mienu nti na te se ometo abano bi ndabi womu nto mu ase wo sa de no ewonte no na nam so no mu so eka se ne okay se ofri womu mu honorable Carlos Ayeka fri womu mu e do tu se na mo nti womu e de speaker of parliament no e be ma honorable Alban Bagbin nti agreement and nam so ema honorable Alban Bagbin etwidi nkunu be speaker of parliament and yes say abano ye to be ebro so and say NPP for no your party no ema amatete nam so mo to abani bi ekomo Alban Bagbin matete nam so ema ni edi nkunu no na say and what the ejremu no eto just say at the point when the authority met we counted the votes and it was 136 there was one spot polling form. The NDC claimed that the two missing voting form papers were beaten via Carlos Ayeka. So we chose to present it to Bagbin as one more pay, one from Pemu Eka say, NPP Amanyoko no Nimpenifa,
chief whip a wo share abani mu no the king guy ne just one more perform no me meeting see assess okay one more mo pe mu no one the abano ma Alban Bagbin to no emphasis speaker of parliament and yes sir or Professor Mike Okwe Odinkuko ewo abani mu na say this NDC for no the bomb master for him ewo about so na sa na assembly is fatem na ne say mo kan ya no about to confirm the majority leader of parliament honorable chairman Sabonsu ono so say mo be kan say wo mo pemu a na Alban Bagbin ewini mo no de ma no say wodi nkunima na sa ba no ye to edema no wo ne papa mu na wo mo kika kasa ensem ni nya na te say Ghana for aba beti asese nti se no pese mo nkyere say Judas bie nu ofi NPP aba NPP amanyoko no na say members of parliament no emu wo to aba edema Alban Bagbin na sa no mo pa cha na so obi enu oto aba edema no fi o mama nyoko no mama enti na tese mo de chubo no tabo Ayeka say ye no fourth say Professor Mike Okwe yo mo so mo de tese no wo gina for speaker of parliament no odi nkuku na sa no mo pa cha na say die pa no pa cha na nuta no na say e pa cha say fata say honorable Charles na honorable Carlos Ayeka no so obedi asotwe efa anama otu because ko wie a party no epapa mu a na say party na krapo no wo mo entwe na so efa sa ensem no ewure bi so ka say because agi wo mo nsem nti ana za bre wo mo de sa ensem to da because MPP for no say say ade enibla ba to man ka bi entwo mo a na te sa asem no be ko bubu abo mo so te wo mo mu krapo no enka bom enu wo mo ntem wo mo ni adwenkro te so wo mo editwo ma na mo bi na enam so ema Alban Bagbin etimi di nkudimi nka empo krapo no say yo mo nkopo no mo to abakrapo a nka wo mo nim say for me na MP krapo no ko mo afa ko beti ato abama wo so aba na etimi nkita ebe mo Professor Mike Okwe wo mo edie no etimi ni but the sa na ko ba na te say honorable Charles Ayeka no di amanyiko no dem to no ani Judas minti say so bo bia pa wo mo elfa bo no no mfa so wo no ana te say wono egowie ni sam na ebusia for say na ensem no akoye NPP for na fa ne say Alban Bagbin wini yes speaker of parliament no enye abedi etuma na ekinka na ma edi nkunu nyesa but emom no bana honorable Carlos Ayeka be fa Daniel Ribi no enenam so ema bebi akodru na mo pa asundwenti wo mo dane vote no de ema Alban Bagbin lives for say no mo party wo no mo ya adwen anase wo so wadwen fofo hu ne wo kwa fofo so eza say nya na eni etia video no bi say no hu ne bia no wo de ne fa so me comment section let them to share video we on all the social media platforms follow you our Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook so @tumagh GH meeting adna ama obuso na me adma e say dey share be makramu